Turabasuhuje turabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze ba Kimeza TV. Ni umwanya w'amakuru atandukanye ari kuvugwa hirya no hino ku isi. Reka tuyahere kuri izi ngingo z'ingenzi. Minisitiri w'Intebe Olivier Nduhungirehe yamaganye ikinyoma cya FARDC kuwo yise Koloneli w'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda igiye kugurisha ibinyabiziga birenga 800 mu cyamunara. Mu karere ka Nyanza umusore araregwa gusambanya umwana w'imyaka 3. Mu karere ka Gatsibo Major General Retired Dr Rutatina yakatiwe igifungo cy'amezi 3 asubitse. Hanze y'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wasabye icyo gihugu guhagarika imikoranire na FDLR. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ukuriye inyeshyamba yinjiza $1,600,000 y'amadolari ku kwezi. Muri Uganda General Muhoozi Kainerugaba yasezeye kuri Twitter. Uruhinja rwavukiye mu bwato bwari buvanye bimukira muri Afurika. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Trump yemeje itegurwa ry'ibiganiro na Putin ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Turaza gukomereza mu Butaliyani aho abatuye muri ako gace babujijwe kurwara. Ikaze mu makuru arambuye mugezwaho nanjye Kimenyi Kimeza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yamaganye ikinyoma cy'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangaje ko Koloneli mu ngabo z'u Rwanda yavuze ko yiyahuye. Umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Ekenge Bomusa ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka yatangarije abanyamakuru ati iyi foto iri ku mbuga nkoranyambaga ni Koloneli w'u Rwanda Liyetona Koloneli Nzitonda wiyahuye. Ifoto General Major Ekenge yeretse abanyamakuru igaragaza umugabo wambaye imyenda ya gisivile irimo agapira k'umukara n'ipantaro y'umutuku amanitse ku mugozi ku giti bigaragara ko yiyahuye ngo yabitewe n'ibikorwa by'ubuyobozi bw'igisirikare cye. Minisitiri Nduhungirehe ku itariki 10 ukwezi kwa mbere uyu mwaka yagaragaje ko biteye isoni kuba umuvugizi wa FARDC, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umuvugizi wa guverinoma y'iki gihugu bajya imbere y'itangazamakuru bagamije gukwirakwiza ibihuha batoraguye ku mbuga nkoranyambaga. Ati mbese Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, umuvugizi wa guverinoma n'umuvugizi w'igisirikare cy'igihugu bagiye kwiyandagariza kuri televiziyo bagaragariza itangazamakuru igihuha cy'ibintu bidafite ishingiro batoraguye ku mbuga nkoranyambaga. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko itangazamakuru ryo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naryo ryangiritse nk'igisirikare na diplomasi byo muri iki gihugu ku buryo ridashobora kugaragaza ukuri ku bihuha byatangajwe na General Major Ekenge. Yaba ifoto y'umuntu wiyahuye, amazina n'ubutumwa General Major Ekenge yasomeye abanyamakuru byakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga kuva ku itariki 4 ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Ababikwije bavuga ko yiyahuriye Masisi. Polisi y'u Rwanda igiye kugurisha ibinyabiziga birenga 800 mu cyamunara. Birimo moto zirenga 700 n'imodoka 10 byagiye bifatirwa mu makosa atandukanye mu mujyi wa Kigali. Umuyobozi w'ishami rishinzwe guhuza ibikorwa bya polisi n'abaturage ASP Ruyenzi Teddy yasobanuye ko impamvu ibyo binyabiziga bigurishwa ari uko biba bishobora kwangirika cyane no kuba bidakoreshwa. Ati impamvu ituma bigurishwa mu cyamunara ni ukugira ngo bidakomeza kwangirika. Haba moto, imodoka, amagare bimaze umwaka biparitse ku zuba, ahandi hagwa imvura birangirika, tuba tugira ngo tubanze turengere ubuzima bw'ibyo binyabiziga. Yashingiye ko bagurisha ibinyabiziga hashingiwe ku gaciro kabyo, atangaza ko hari urwego ruza gukora igenagaciro hashingiwe ku gihe ikinyabiziga cyakorewe, igihe kimaze gikora n'igihe kimaze giparitse. Ati urwo rwego ruhita rwemeza agaciro ku mafaranga k'icyo kinyabiziga, noneho tukazakigurisha gutyo cyangwa tukazarenzaho bitewe n'uburyo abaguzi bakishimiye. ASP Ruyenzi yongeye ko amafaranga ava muri ibyo binyabiziga ajyanwa mu isanduku ya leta bakazayaha ba nyiri ibinyabiziga igihe bagarutse, ariko hagakurwamo n'ayishyurwa nk'ibihano.
RNP igaragaza ko ikiba kigamijwe mu gufatira ibinyabiziga ari ukwirinda amakosa y'ababitwara, mu gihe kubigurisha ari n'uburyo bwa nyuma bwo kubikuraho biri kugira ngo haboneke ahajya ibindi kuko ba nyirabyo baba bataraje kubitwara. ASP Ruyenzi yasabye abafite ibinyabiziga birengeje ukwezi bifashwe na Polisi y'u Rwanda kwihutira gukemura ibibazo byatumye bifatwa, harimo no kwishyura ibihano mbere yuko bigurishwa mu cyamunara. Avuga ko mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka iyo gahunda izakomeza no mu ntara. Dukomereza amakuru yacu mu karere ka Nyanza, aho umusore aregwa gusambanya umwana w'imyaka 3. Urukiko rukuru urugereko rwa Nyanza rwaburanishije umusore w'imyaka 23 uregwa gusambanya umwana w'imyaka 3. Uyu musore wo mu karere ka Gisagara araburana ubujurire ku gihano yakatiwe cyo gufungwa burundu n'urukiko rwisumbuye rwa Muhanga, aho bikekwa ko icyaha yagikoreye mu karere ka Nyanza. Urukiko rukuru urugereko rwa Nyanza rwaburanishije ubujurire umusore witwa Habimana Pacifique alias Kadogo w'imyaka 23 uregwa gusambanya umwana w'imyaka 3. Pacifique alias Kadogo afungiye mu igororero rya Nyanza ahazwi nka Mpanga, yakatiwe n'urukiko rwisumbuye rwa Muhanga igihano cy'igifungo cya burundu. Pacifique alias Kadogo mu rukiko yavuze amagambo make ko atanyuzwe n'icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Muhanga, maze ahitaho ijambo umwunganizi we ari we Maître Nyirambarushimana Veneranda. Maître Veneranda yavuze ko urukiko rwashingiye ku buhamya bwatanzwe n'umugore, ahubwo buhamya bushinze umukiriya we. Akavuga ko uwo mugore yagiye asaba Pacifique alias Kadogo ko baryamana mu bihe bitandukanye, maze Kadogo akabyanga. Maître Veneranda yavuze ko uwo mugore yabwiye Kadogo ko azamushyira ahantu atazikura. Urukiko rwabajije Kadogo ikimenyetso cy'uko uwo mugore amushinja yaba yaramubwiye ko azamushyira ahantu atayikura. Kadogo ati nari kumwe n'abantu, abavuga mu mazina. Raporo ya muganga ivuga ko uwo mwana yari afite udukomere ku gitsina. Maître Veneranda akavuga ko abana bo mu cyaro bashobora no kumara ibyumweru 2 batozwa, bityo umwana kuba yagira udukomere ku gitsina nta gishya kuko uwo mwana yahashima utwo dukomere tukaza. Maître Veneranda ati nyakubahwa perezida w'iburanisha, uzi ko mu cyaro hari n'abana badacibwa inzara ku buryo kwikomeretsa ku gitsina byoroshye kuko yahishima. Maître Veneranda yakomeje abwira urukiko ko umukiriya wagifatwa mu mwaka wa 2020 yasabye ko bajya kumupima ariko inzego zibishinzwe ntizabikora. Maître Veneranda ati niba batarapimye Kadogo ni iki kigaragaza ko ari wamusambanije. Yasoje asaba urukiko kugira umwere umukiriya we igihano cya burundu yakatiwe kigakurwaho. Ubushinjacyaha buravuga ko kuba Kadogo avuga ko uriya mugore watanze ubuhamya bumushinja ko yashatse ko basambana akabyanga ari uburyo bwo gusebanya. Uhagarariye ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko kuva Kadogo yatangira kuburana atari yarigeze avuga ko abantu bumvise ko uriya mugore yigeze kumubwira ko azamushyira ahantu atazikura. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko Kadogo yasanzwe ari kumwe n'umwana munsi y'umuringoti ari kumwambika ikabutura. Uwo mugore wamubonye mbere afata Kadogo ari nako avuza induru, maze Kadogo aramwishikuza ariruka ati imfunguzo zaho yakoreraga. Urukiko rwabajije ubushinjacyaha aho izo mfunguzo ziri, maze uhagarariye ubushinjacyaha ati zahawe sebuja wa Kadogo kuko zarize. Mu karere ka Gatsibo urukiko rw'ibanze rwa Kiramuruzi rwahamije Major General Retired Dr Mugabe Rutatina Richard icyaha cyo kuba icyitso mu gukubita no gukomeretsa ku bushake mu buryo bukabije byatumye wakubiswe atabasha kugira icyo yikorera, rumukatira igifungo cy'amezi 3 asubitse mu gihe cy'umwaka umwe n'ihazabu $500 y'amafaranga y'u Rwanda. Ibi byaha kandi urukiko rwabihamije na Sindayiga Ismael na Irasubiza Annette, bose bakaba bagomba gufatanya kwishyura miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda z'indishyi z'akababaro. Ku itariki 6 ukwezi kwa 12 umwaka ushize nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwafunze General Major Retired Richard Rutatina nyuma y'igihe rumukora iperereza ku byaha byo guha amabwiriza abakozi be bagakubita Ndayishimiye Jean Bosco wari waraye mu nzu ye.
Ndayishimiye yari yagiye gusura umukozi ukora mu rwuri rwa Rutatina ruherereye mu karere ka Kayonza mu murenge wa Murundi. Icyo cyaha yari akurikiranyweho cyakozwe ku itariki 27 ukwezi kwa 11 uyu mwaka ushize. Bivugwa ko uwo muntu wakubiswe n'abakozi bakora mu rwuri rwa Rutatina ku mabwiriza ye. Muri uko kwezi ni nabwo dosiye ya Rutatina hamwe n'abakozi b'10 urukiko rwemeje ko Nibizi Felicien alias Rasta, Habumuremyi Jean de Dieu alias Kazungu, Mutungirehe Gerard, Ntabanganyimana Dani bita Kidamage, Bukensenge Kazimir na Rwema Samson bahamwa n'icyaha cyo gukubita no gukomeretsa umuntu ku bushake ku buryo bukabije byatumye atabasha kugira icyo yikorera mu buryo budahoraho. Rwemeje kandi ko Bargomwa n'ubusa Theoneste na Mupenzi Lameki bahamwa n'icyaha cyo kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga. Nibizi Felicien, Habumuremyi Jean de Dieu, Mutungirehe Gerard, Ntabanganyimana Dani bita Kidamage, Bukensenge Kazimire igifungo cy'umwaka umwe n'amezi 3 bisubitse mu gihe cy'umwaka umwe no gutanga ihazabu 500 kuri buri wese. Rwahanishije Rwema Samson igifungo cy'imyaka 3 isubitse mu mwaka umwe no gutanga ihazabu 500. Urukiko kandi rwahanishijwe Bagomwa n'ubusa na Mupenzi Lameki igifungo cy'amezi 3 asubitse mu mwaka umwe no gutanga ihazabu 500 kuri buri wese. Rwategetse Major General Retired Dr Mugahe Rutatina Richard, Sindayigaya Ismael, Irasubiza Annette, Nibizi Felicien, Habumuremyi Jean de Dieu, Mutungirehe Gerard, Ntabanganyimana Dani, Bukensenge Kazimir, Bagomwa n'ubusa Theoneste, Rwema Samson na Mupenzi Lameki guha Ndayishimiye Jean Bosco wakubiswe indishyi ya miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko basonerwa amagarama y'urubanza kubera ko bafunzwe. Icyakora abo bose bemerewe kujurira mu gihe kitarenze iminsi 30 bw'urubanza ruciwe. Major General Retired Richard Rutatina yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru muri 2016. Yigeze kuba umuyobozi w'urwego rw'iperereza mu ngabo z'u Rwanda. Abibazaga kuntu General Retired aburanishwa mu nkiko za gisivile, amategeko ateganya ko umusirikare wasubijwe mu buzima busanzwe agengwa n'amategeko asanzwe. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uheruka gusaba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika imikoranire iri hagati y'igisirikare cyayo n'iy'umutwe w'iterabwoba wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, ukabona afite umugambi wo gukuraho ubuyobozi bwatowe n'Abanyarwanda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi gukuriye inyeshyamba yinjiza miliyoni 1,600 y'amadolari ku kwezi. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yagaragaje ko mu ntara ya Ituri hari umugabo w'inyeshyamba witwa Baraka Amos Maki winjiza amadolari y'Amerika arenga miliyoni 1,600 ku kwezi. Baraka ni umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro za Zaire ADCV arwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Afite ibirindiro bikuru mu gace ka Mabanga gaherereye muri teritwari ya Jugu. Baraka akoresha imashini ziri hagati y'enye n'eshatu zicukura zahabu mu kirombe cya Lalo kiri mu mugezi wa Shali, kandi ko byibura buri cyumweru yabonaga ibiro 3 bya zahabu bifite agaciro k'405 by'amadolari. Dukomereza amakuru yacu muri Uganda aho General Muhoozi Kainerugaba yasezeye kuri Twitter. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko yavuye kuri X, urubuga yakunze gushyiraho ubutumwa bwinshi burimo n'ubutaravuzweho rumwe. Mu butumwa bwe bwa nyuma yanyujije kuri X ku itariki 10 uku kwezi, General Muhoozi yavuze ko igihe cyo kuva kuri urwo rubuga rw'umuherwe Elon Musk kigeze ngo ajye kwita ku ngabo ze, ariko yizeza abarenga miliyoni barumukurikiragaho kuzongera guhura mu bihe bizaza.
Ati ni kubw'amategeko ndetse n'imigisha y'umwami wanjye Yesu Kristo kuva kuri uru rubuga ngaha umwanya inshingano zo kugarura amahoro n'umutekano mu karere. Ati ku nshuti zanjye n'abankurikiranaga byari iby'agaciro kubana namwe kuri iyi mihanda mu myaka 10 ishize kuva mu 2014. Ndabizi ko munkunda ndetse ko muzakomeza no kunkurikira n'ahandi hatari aha. Yabasabye gukomeza gushyigikira se afata nk'umwe mu basirikare bakomeye. General Muhoozi w'imyaka 50 yakunze gushyira kuri X ubutumwa butandukanye butagiye buvugwaho rumwe, burimo ubwo yavugaga ko ashaka kuzafata igihugu nka Sudani na Kenya, ibijyanye n'uburyo yemera inkumi zo mu bihugu bitandukanye n'ibindi, ku buryo bamwe bagaragazaga ko bidakwiriye ku muyobozi nk'uwo mu rwego rwe, ndetse ibihugu bimwe bigasaba Uganda ubusobanuro kuri ubwo butumwa yagendaga atangaza. Ntabwo ari bwo bwa mbere General Muhoozi akuyeho konte ya X kuko no mu 2022 yavuyeho. Icyakora hashize iminsi agaruka kuri uru rubuga akunda kwiniguriraho. Reka dukomeze amakuru yacu aho uruhinja rwavukiye mu bwato buto bwari buvanye abimukira muri Afurika. Uruhinja rwavukiye mu bwato buto bwari butwaye abimukira 60 ku birwa bya Canary bigenzurwa na leta ya Espagne bubavanye muri Afurika. Ubu bwato bwasanzwe ku nkombe z'ikirwa cya Lanzarote. Umwana na nyina bahita bajyanwa na kajugujugu ku bitaro kugira ngo bahabwe ubufasha bwihuse. Uwari uyoboye ubwato Domingo Trujillo yavuze ko nubwo bari babizi ko mu bwato bwarimo umugore utwite batamenye igihe yabyariye. Ati cyadutunguye kwari ukubona umwana wambaye ubusa umaze iminota nka 15 cyangwa 20 avutse. Nahise mufubika mushyira mu gatuza kugira ngo arekere aho kurira. Dukomereza amakuru yacu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizeho miliyoni 25 z'amadolari kugira ngo Perezida Maduro atabwe muri yombi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyizeho igihembo cya miliyoni 25 z'amadolari arenga miliyari 34 y'amafaranga y'u Rwanda ku muntu uzata muri yombi Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro nyuma y'uko arahiriye kongera kuyobora icyo gihugu muri manda ya gatatu y'imyaka 6. Perezida Maduro yarahiye ku itariki 10 ukwezi kwa mbere umwaka, ibintu bitishimiye n'umuryango mpuzamahanga ndetse n'abatavuga rumwe nawe. Uretse Amerika, Ubwongereza nabwo bwashyizeho impapuro zo guta muri yombi abayobozi 15 bakomeye bo muri Venezuela, barimo abacamanza, abayobozi mu nzego z'umutekano n'ingabo. Impamvu y'ishyirwaho ry'izo mpapuro ngo nuko abayobozi bashinjwa guhonyora demokarasi, kwica amategeko ndetse no guhonyora uburenganzira bwa muntu. Canada nayo yashyizeho impapuro zo guta muri yombi abayobozi bo muri Venezuela kubera icyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Melanie Joly yise ibikorwa bya Maduro biteye isoni. Kuva komisiyo y'amatora muri Venezuela yatangaza ko Nicolas Maduro wari usanzwe uyobora iki gihugu kuva mu 2013 yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ku majwi 51.2% ku itariki 29 z'ukwa karindwi uyu mwaka ushize. Amerika yabiteye utwatsi ndetse kwizafata ingamba zikarishye. Umuyobozi wa Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Antony Blinken yatangaje ko ibyatangajwe na komisiyo y'amatora ya Venezuela bihabanye n'ukuri kw'abatoye, ateguza ko umuryango mpuzamahanga witeguye gufata ingamba. Umubano wa Amerika na Perezida Maduro ntuhagaze neza kuko ntisanzwe yemera ko ari umuyobozi wa Venezuela. Iki gihugu cyemera ko inteko ishinga amategeko ya Venezuela ari rwo rwego ruriho byemewe n'amategeko kuko ari rwo rwatowe hashingiwe kuri demokarasi. Kuva Maduro yajya ku butegetsi muri 2013, Amerika yamufatiye ibihano birimo gufatira imitungo ye yari iri Washington DC, imushinja ibyaha birimo kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu no kunyereza umutungo. Bitewe n'umubano uhagaze nabi hagati y'impande zombi, mu kwezi kwa gatatu 2019 Amerika yahagaritse ibikorwa bya ambasade yayo muri Venezuela. Muri 2019 ifungura ishami rishinzwe gukurikirana ibibazo byo muri iki gihugu riherereye muri Colombia. Tukiri muri Amerika, ikigega mpuzamahanga cy'ubukungu cyatangaje ko mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakongera imisoro ku bicuruzwa byinjira muri icyo gihugu nk'uko Donald Trump yabisezeranije,
bishobora kugira ingaruka zitoroshye ku bukungu bw'isi bugihanganye no kwigobotora ingaruka za COVID-19. Trump yavuze ko natangira inshingano ze nka perezida wa Amerika, icyo gihugu kizongera umusoro ungana na 20% ku bicuruzwa byose byinjira muri Amerika. Uwo musoro ukaba 25% kuri Canada na Mexique. Iki kikaba ari nacyo gihugu gikorana ubucuruzi bwinshi na Amerika. Iyo bigeze ku Bushinwa, Trump yavuze ko uyu musoro ushobora kugera kuri 35%, gusa ukaba ushobora no kwiyongera ku bicuruzwa bimwe na bimwe birimo nk'imodoka zikoresha amashanyarazi, zo zishobora no kurushaho gukumirwa burundu. Ibi byose iki kigega kivuga ko bizatuma ubukungu bw'isi birushaho kugenda bigura intege, cyane ko Amerika aricyo gihugu gitumiza ibicuruzwa byinshi ku isi. Zimwe muri izi ngaruka zirimo kuba ibihugu cyane cyane bikiri mu nzira y'amajyambere byarushaho kugorwa no kwishyura amadeni byafashe muri iki kigega cya banki y'isi, kuko amadevize binjizaga aturutse mu gucuruza n'ibihugu by'amahanga yagabanuka. Ibi kandi bizarushaho gutanga urugero rubi ku bindi bihugu bikoresha ubucuruzi nk'intwaro yo kwihimuranaho mu gihe bifitanye amakimbirane, bityo ingaruka zabyo zirushaho kuba mbi cyane. Ibihugu birimo Ubushinwa n'ibyo mu Burayi bitegereje kureba niba ibyavuzwe na Trump bizakorwa ku bicuruzwa byose byoherezwa muri Amerika, cyangwa se niba bizakorwa ku bicuruzwa bimwe na bimwe. Ibi bikaba byagira ingaruka nke. Trump avuga ko ari ngombwa kongera imisoro y'ibicuruzwa bituruka mu mahanga mu rwego rwo gufasha abanyamerika gukora ibicuruzwa muri Amerika, ibyo avuga ko byateza imbere ubukungu bw'icyo gihugu busanzwe ari ubwa mbere buteye imbere kurusha ahandi hose ku isi. Turacyari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Trump ashobora gukuraho ibihano byafatiwe Uburusiya. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uhangayikishijwe n'uko Donald Trump ubura iminsi mike akinjira muri White House nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashobora gukuraho bimwe mu bihano by'ubukungu byafatiwe Uburusiya nyuma y'uko butangaje intambara muri Ukraine muri 2022. Muri rusange, Uburusiya bwafatiwe ibihano bigera ku 40,000 birimo ibihano by'ubukungu bikomeye nko gufatira umutungo w'icyo gihugu ubitswe mu bihugu by'amahanga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyakora ibyo bihano bishobora kuva mu minsi mike, cyane ko hari ubwoba bw'uko Trump ashobora gukuraho bimwe mu bihano, ibishobora no kugira ingaruka zikomeye ku mugabane w'Uburayi. Abaganiriye na Financial Times bavuze ko batinya ko ibihano Trump azabikuraho kuko gusa byafashwe na Joe Biden kandi akabikora atitaye ku ngaruka byagira ku mugabane w'Uburayi. Trump wifuza guhagarika intambara y'Uburusiya na Ukraine mu gihe gito gishoboka, bikekwa ko ashobora gukuraho bimwe mu bihano byafatiwe Uburusiya nk'uburyo bwo kugira ngo icyo gihugu cyemere guhagarika intambara kirimo muri Ukraine. Ni naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi Trump yemeje itegurwa ry'ibiganiro na Putin ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Donald Trump uri kwitegura kwinjira muri White House nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko Perezida Putin w'Uburusiya yifuza ko bahura bakaganira, ndetse ko hari gutegurwa igihe cyiza ibi biganiro byazabera, aho bazibanda ku ntambara iki gihugu kimazemo igihe na Ukraine. Ibi Trump yabitangaje ku itariki 9 uku kwezi mu nama y'imiyoborere yamuhuzaga na ba guverineri bo mu ishyaka ry'abarepublike yabereye mu rugo rwa Trump, aho akunze kwakirira abayobozi. Trump yavuze ko Putin yifuza ko bahura, atarashaka ko duhura kandi turi kubitegura. Ubwo yavugaga ku bijyanye n'intambara y'Uburusiya na Ukraine, yongeyeho ati Putin ashaka ibiganiro. Ibi yabivugiye mu ruhame ko tugomba gushyira iherezo kuri iyi ntambara iri gutwara ubuzima. Icyakora yavuze ko ibiganiro bye na Perezida Putin bitahita bibaho bitewe n'uko ahugiye mu kwitegura kurahira kongera kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibiganiro bikaba biteganijwe nyuma y'icyo gikorwa, uretse ko igihe bizabera kitari cyamenyekana. Intumwa yihariye ya Trump mu Burusiya na Ukraine iherutse gutangaza ko ibiganiro bizavamo umuti wo guhagarika intambara bigomba kuba byaratangiye mu minsi 100 nyuma y'irahira rya Perezida Trump. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi urukiko rwatewe utwatsi icyifuzo cya Donald Trump cyo guhagarika ikatirwa rye. Urukiko rw'ikirenga rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwanze icyifuzo cya Donald Trump cyo guhagarika ikatirwa rye byari riteganijwe ku itariki 10 ukwezi 2025.
Iri katirwa riteganijwe mu rukiko rwa Manhattan muri leta ya New York nyuma y'aho mu kwezi kwa gatanu 2024 Trump ahamijwe ibyaha 34 by'inyandiko mpimbano bifitanye isano n'amadolari 130 yahonze umugore witwa Stormy Daniels baryamanye kugira ngo atazamuvamo. Trump yari yasabye urukiko gusuzuma niba afite uburenganzira bwo guhagarika by'agateganyo irikatirwa kugeza nyuma y'umuhango w'irahira rye uteganijwe tariki ya 20 ku kwezi 2025, ariko abacamanza banze iki cyifuzo. Umucamanza yatangaje ko nubwo byitwa ikatirwa, Trump atazahabwa igihano cyo gufungwa muri gereza bitewe n'uko agiye kuyobora Amerika. Icyakora ngo ibyaha yahamijwe byo bizamugumaho. Ku mugoroba wo ku itariki 9 ukwezi kwa mbere umwaka, Trump yabwiye abanyamakuru ko urubanza ari agasuzuguro kandi ko uyu mucamanza atari ukwiriye kuyobora. Turacyari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho urukiko rwongeye gusubika urubanza rw'ukekaho gutegura ibitero by'iterabwoba muri 2001. Urukiko rukorera mu kigo cy'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cya Guantanamo Bay kuri uyu mugoroba wo ku itariki 10 ku kwezi rwongeye gusubika urubanza rwa Khalid Sheikh Mohammed ukekwaho gutegura ibitero by'iterabwoba byagabwe ku magorofa y'ubucuruzi ya World Trading Center no mu cyicaro gikuru cy'igisirikare Pentagon mu kwezi kwa 9 2001. Khalid yafatiwe muri Pakistan mu kwezi kwa gatatu 2003. Abashinjacyaha bamushinje guha Osama bin Laden wayoboraga umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda igitekerezo cyo gushimuta indege zitwara abagenzi, ndetse ngo yanatanze ubufasha mu guhugura abazishimuse. Nyuma y'imyaka irenga 20 afungiye muri iyi gereza ya gisirikare, Khalid na bagenzi be babiri, Walid Mohammed Salim Mubarak bin Atash na Mustafa Ahmed Adam Al-Hawsawi bemeranyije n'ubushinjacyaha ko bazemera ibyaha kugira ngo bakatirwe igifungo cya burundu mu cyimbo cy'igihano cy'urupfu. Igitekerezo cyo kumvikana n'ubushinjacyaha cyaje nk'impuhwe bitewe n'itotezwa Khalid yakorewe n'abasirikare muri gereza ya Guantanamo Bay ndetse n'imyaka myinshi afunzwe ataburanishwa. Gusa umunyamabanga wa Amerika ushinzwe ingabo Austin yagerageje kwitambika ubu bwumvikane. Austin uhagarariye guverinoma ya Amerika muri iyi dosiye yasobanuye ko kumvikana na Khalid na bagenzi be biganisha ku kudaha ubutabera buboneye imiryango y'abiciwe mu bitero by'iterabwoba muri 2001 kandi ko byaba ari ugutesha agaciro inkiko zo muri iki gihugu. Ibitero byo muri 2001 byiciwemo abarenga 3000. Reka dukomereza amakuru yacu kuri iyi ivuga ko abarenga 46,000 bamaze gupfa muri Gaza. Ibitero bya Israel mu gace ka Gaza bimaze guhitana abarenga 46,000 biganjemo abakiri bato mu ntambara ikomeje guhuza ingabo za Israel n'abarwanyi b'umutwe wa Hamas. Ni mu gihe abamaze gukomereka muri iyi ntambara barenga 109,000 barimo n'abagize ibikomere bazabana na by'ubuzima bwabo bwose. Iyi ntambara iri kubera mu gace ka Gaza ni imwe mu ntambara yahitanye ubuzima bwa benshi, ahanini bitewe n'uko yabereye mu gace k'umujyi kandi gatuwe cyane, dore ko abarenga miliyoni 2 batuye aha i Gaza, hejuru ya 50% bakaba bari munsi y'imyaka 20. Kuva umwaka watangira abagera kuri 490 nibo bamaze kugwa muri iyi ntambara imaze kwangiza hejuru ya 60% by'inyubako zose ziri Gaza. Amakuru akavuga ko imirimo yo kongera kubaka aka gace nk'uko kari kameze mbere y'intambara ishobora gutwara imyaka iri hejuru ya 20. Uretse abapfa, ikibazo cy'inzara gikomeje guca ibintu mu gihe kubona imiti n'ibindi byangombwa by'ingenzi mu buzima bikomeje kuba ingorabahizi. Kubera izo mpamvu ibihugu byinshi biri gusaba ko intambara yahagarara ndetse bishyigikiye ibiganiro biri guhuza impande zombi. Gusa ibi biganiro biri kugenda bigura intege ku buryo nta gisubizo cyitezwemo vuba. Reka dusoreze amakuru yacu mu Butaliyani aho abatuye muri aka gace babujijwe kurwara. Umuyobozi w'agace ka Belcastro kari mu majyepfo y'Ubutaliyani, Antonio Torchia, yashyizeho itegeko ridasanzwe rivuga ko kurwara bitemewe. Uyu muyobozi yabwiye televiziyo mu Butaliyani ko yashyizeho iri tegeko agamije kuninura leta y'Ubutaliyani itageza serivisi z'ubuvuzi ku baturage uko bikwiye. Yasobanuye ko Belcastro ituwe n'abantu 300,000
kandi ko benshi muri bo ari abakuze, aho usanga n'ibigo nderabuzima byaho bihora bifunze, abaganga baho ntibakora mu minsi isoza icyumweru. Antonio yagize ati ntabwo iri tegeko ari ubushotoranyi, ahubwo ni ugutabariza abaturage bo muri aka gace. Belicastro iri mu duce dukennye cyane, tunatuwe na bake bitewe n'uko urubyiruko rwinshi iyo rurangije amasomo rujya gushakira imibereho mu mijyi minini. Ni n'aha dusoreje amakuru yacu, mwakoze kubana natwe, mukomeze gukurikira n'ibindi biganiro byose kuri Kimeza TV, mugire amahoro.